tudang kan na lo zo fa te kan ni chun zom na chang riat na Captain Bro na hi Mizoram British political officer masaber ania September Nikwa sangkhat zariat somko khan changsel sipei muna British sipei som pariat chau hruain akala chuta chan mizolal thansu male aho mi zathum lain an lo lambuna an that VL siama soidan chuan akap hlum tu hilal hlom pakhat sai thoma ani ati Captain Brown hi British sipei ho tu British ten Mizorama Lusai Hills laktuma an be layami ani Mizolal sukpuilala sukpilal nen inrem na thuthlung nisom ni pakhat zalai thla sangkhat zariat somret pasari a an siam tum khan an hnoya kan zia ang hian kan ni na chungchang alo sei ti thu ro pianga zedilal hnuna le si zathua matapo in han ziaka Mr. Sokpuilala Israel khuchak lammi in chiange ichen na mun po hi inhe chwa a ilak ani lo voin zolai thla ni som ni pakhat sangkhat zariat somret pasari hian uidum le arsen mangan an indo tolo turin rem na thu kan thlung ani ti in aziakani heta kan chin chha tur chu Israel khuchak lammi ini ti hi ani he in rem na an siam tum hian Captain Bro na hian sukpui la hi thil rang a hlana chu atunu maubok veng aizo lami chuan tun thleng in alakol thaveka no moi a hlan phei hi chu Joseph no ati kher ni in an soi chunga thil pek ta chu pakhat na sum area pahni na darton su pathum na huntung sai chuang le pali na tangkorono te an ne keini po heng thil te hi atak ngai ani em ti hrichiang turan mau bo ka chon kan valenga a mun nge ya enin thla te kan la nge Captain Bro na thil pek te hi atunu hian aro ema kan bula soidan chuan rambo elai khan an thil nei zong ain aro zoka abo lo nan le tu man an chu sak lo nan leya te aphum thin ani chu ain keinin kan ngai poi mo zok chu Captain Bronan tu tenge kan ni minti hi ani Israel khuchak lammi in ni chiang mai tia asoi hi sukpui lalanen an in rep na thuthlunga asoi tel an si chuan Christian kan ni ma dei to khan mi ten Israel nambowa min lo ngai dei to tina ani thei angem ti zo na hi beng sikmewa ngai to tham tak chu ani ang chen kwana Major John Shakespeare hi Sri Richmond Shakespeare afapa pathum zinga naupang ber ani a British sipai officer kum sangkhat zariat somret pariat khan Indian political service officer le intelligence officer Lusai expeditionary force ani kum sangkhat zariat somret pakwa atanga sangkhat zariat somko chung khan mizolal the British hovin an beilet chin Lusai expedition anti mai kha akai hruaya kum sangkhat zariat somko pakhat atanga somko paruk chung Mizorama chuti hun laya Lusai anti maya khan superintendent na athoka chumi nuwa Assam assistant commissioner le Manipura political agents ten anthok le bok tuna aizola rasbawan hi Shakespeare ro matna asak ani atira chon ras niwas ti ani thina asak dan ro man tu tak chu Shakespeare anupui ani anti heti hun lailu sailal tenen an in dor na chungchanga athu ziak le athil soya tu fa te min soi thin dan anei a
ama ku zia nge atangin zofa hi Israel nambo ta jingami loose tribe kan ni hi alo pom ve mya ti arin thaya athu ziak tam tak zinga pakhat chau an la chuak ela he athu ziak hi ro pianga si zathua male zadilal nu na te po in an ziak chuanga aran pa a diary keo ven hun kan nei lo awangen an ziak hirin thlaka ngayen karon da chong ve mai ani voin ni som ni paru November sangkhat zakwa som pakhat a hian kei major Shakespeare Lucy Israel Rama superintendent hian British sarkar ai o hian far kon le va phairam in ri na tur hi ka phun ani ti in azia kani John Shakespeare hi kum sangkha zariat somko pasari khan Mizoram chim le mar hun khata op tura borsap da masak ber ani a hun lai hian zofa te maso na tur thil thar tam tak ati zinga chin sia thlak tak chu chanchin bu masaber mizo le vai chanchin bu achwa kha ani tin thi hrui le dak in tepo asak ani bok Shakespeare chuan ama chanchin asoi na le alal na ram kan ram hing asoi na Lucy Israel ti hi asoi ani si chuan engwanga chu thu chu soi nge engtia hriat nge engtia a hriat nge ti hi ngai to tham tak chu ani lus ti hi lusai ti lam toy asoi na ani thei angem lo ni ta pani se Israel ti hi engwanga zia nge ni ang he adairia azia dan na hi chuan ke ni ho hi udang na lovin Israel hla ami khani in min lo hria ni ngei tur ani then somna Captain Lipton David British Army Diary 1890 November ni somni panga aziak zadilal nu na lekha buwa azia dan chuan voin November ni somni panga sang zariat somko a hian hau chema sailo Lucy Israel nam ai ole kei British sarkar ai o hian kan rampan hi in kara tuma in thatto lo turle unau anga om turin voini atanga chatuan thlengin in rem na thuthlung kan siama kan puang ani he in rem na atan hian lungtian khwa voklian tak kan tala hlim taka kan om lai chu pathian en min mureng ani ati heta lungtian khwa ati hi tuna Bangladesh ram chunga om ani British Sepai Lipton David le zofa telal hau chema sailo te in rem na thuthlunga hian apoimo lai kan chin cha tur chu Lucy Israel nam ai o ti lai hi ani British Sepai le mizo te in dona khan British Sepai engamaza an thia chuti ang pokin kan zofa pasal thra te po an thibok hau chema sailo chuan Lucy Israel nam ai o in British Sepai in rem na thuthlung alo zia puito an si chuan chu ni na identity chu Christian kan ni ma in thuthlung zia na kan lo mang dai to ti na ani ang he diary hi phwa chop an si lo chuan kon lalten ziak mewa da a an lo pom thlap to chu du du a su le ngot thei chu ani lowang som pakhat na Captain Marvelly Zadilal nu na le si zathua mate chuan Captain Marvelly IMS military kotora chuan September ni som ni panhi sangkhat zariat som ko khan adairia Led Swinton hret rengnan kan chanchin alo uziak ani anti Zadilal nu na hianin kum sang ni pakwa aziak to a si zathua ma ero chuan kum sang ni som pasari aziak ve thung heng an zia atrang hian aro pianga po in aron la chong ve boka an zia dan hi kan han da chong ve mai dolani ni
som ni panni hlakwa sangkha zariat somkwa hian British tan nelung chiat thlak tak ani a chan chu kan sipei ho tu huaisen let swinton chu Israel nambo nomadic tribes of Israel ten an thata a that tu hi datilota longitude degree 75 to 100 and longitude degree 15 to 33 a cheng ten an that ti in ziak ani British pe ho ten zo fa te an nam pompui angamen lo sia dan chu Mongolian ho ti lam ani hlal lo kan chan chin chui mi ten chinlung chuak kan ni an ti nen a in ang lo mai nilovin a in person lutuk ani heti hun lai han zo fa te tu ma Bible ring emo Christian emo kan lo ambok si lo kan hmel lan dan te kan khosak phung atang te ral kan rel dan ten han mu le hriat atang te khan kan ne na dik tak chu an hre mai tina em ni ang British sepai ten kan ni na an sei hi kan ni lo ti in kan lal te khan an hnel thu emo kan ni lo an ti thu emo engma zek a om kan thelo ani si chuan an ni po khan an lo pom thlap ti na ani ang Lucy Israel Loose Tribes Nomadic Tribes of Israel ti hi khoya atanga an hriat nge ni ang ti hi zona lian tak achan na kan hriat mai lo chu ani mi pakhat zia mai emo soi mai emo chu ni se phwachop ani ang ati mai theya ama ro chu an zawai mai khan kan ni na kan lo in hriat ma khan min lo rizok emo ti mai turin an in thurol hlat mai si engpo ni se zo fa te khan kan ni na kan soi ma dai to in British pe te chuan Israel nambo min lo te dai to ti chu ziak me vin an lo da to ani ti hi kan chin chha tur chu ani ang Lucy Israel min lo ti ani chuan lus chu eng ti na nge ti le khoya om nge ti chu kan hriat angai don ta ani Lus chu Palestina ramakho pakhat hming ani a Jerusalem ma lama om ani in Bethel tia hriat ani bok tuna chon baitin ti in a hming hi an thlak to historian then khatte zinga Lus le Bethel hi mun pakhat hming ani chungchanga in hnialna oma Bible kan mudan chuan Jacoban lunglukhama amuhil na mun le lalpa anhena in la na mun kha ani Jacoba chu alo har chuan chu mun chu mun dang de lovin lalpa in le van kongka ti hiala a phwa kha ani he mun minga hian Bethel ti a vo a kho ming chu ati ra chuan Lus ani a Genesis bung som ni paria na chang som paria atang chang som pakwa kan hu ani British sepaitan Lucy Israel kan ni ti hi adik ani ngat chuan kan chanchin chu Bible bu masaber Genesis a lo chuang dai to tina ani ang chuti ani chan Abrahama hla kalzel Jacob fa tu emo te zinga mi bel chu kan ni tina ani ang Lus emo Bethel emo khochwa kan lon reng mai tina ani kan pi le pu te nu le paten Israel nambo kan ni a Ephraim le Manasseh thla kalzel te kan ni tia thlaraw atanga an lo dan le an lo soi chu adik ti na ani thayang chuti ani chan Bible chu tu te emo chan chin zia na bi ni lovin keni zo fa ta chan chin zia na bu po alo ni ve reng mai ti na ani chu avaro pui em then som pani na ziak tu then khat chanchin ziak tu tam takte po in zofa hi Israel nam ti in min lo ziaka chung zinga a then chau han tar lang ta ela heng zirmi ziakmi hian an rin thu mai chu an ziak a ring om lova an zirna atangin chan le om zenei tak chuan an zia ngai a ring om AS regiments MB LMGMO meni som ni panni sangkhat zariat som kwa pathuma adairia zofa te chu nam hoisen le kolve tak ne po har tak ni thu le
lose Israel min lo ti dan chu heti ang hian ani keni British sipai chuan voitam tak Chin Hills Kachin Hills lose Israel namta chu tukdaya ne kan tum thina ne an har ema a chan chu nam kol tak le hoi sen tak an ni midang te ayin an ma ani hi an in da sang em ani thena siam tum mai ila kantan a thazo kang ti in an zia ka ni heta a soi dik em tuma hnyal thelo tur chu nam kol sen le hoi in da sang kan ni ati hi ani zofa he kan pi le pu te hun atanga raldo hrat kan ni a nam le nam in kara te kho le kho in kara te po in do thin kan ni isel fa te po kha an chan chin bible kan mu atangin in do hrat kho kheng chu an chiang mai an hmelma namdang te ba ka an ma ni po nilovin chimlam chu da le ma lam Israel ti an in vo bi tak te po kha an in do ani kha tin zo fa hi nam chapo le in du ve tak mai kan ni a tu ma kan in da hniam ngai lo thing hlang kil khor bel hlang po in le kha zir sang kan ni emo ni lo emo tu ma hi kan in ot big lo tin eng kim hi ti thei ve mai tura in ngai na kan na ilian em bok ani som pathum na Dr. Hudson MADD LLM kumsaka zariat somnga pathum khan USA atangan Burma khopui rengona missionary na athoka Burma rama missionary athok chung lekhabu aziaka a lekhabu ja hming chu my visiting countries of the world ti ani he lekhabu azia phek somko panhina chuan ti ang hian aziak lus chin outchi kachin karem le Sames of Thailand te hi Israel nam som bauta te nen an in ang chia maya chu thudik chu khovel hria ta kan pong chok du a heng nam te hian an thil ti dan zong le an culture te an khosak dan te hi Bible in asoi nam som bauta te azek ang chia in an oma chungmi te chu an non phung reng atangin rin hnal chi an nilo ti in aziak bok ani Dr. Hursona athuziak hi adi ngai tura ngai ila heta phei hi chuan zo fa te Israel nam som bauta te Juda le Benjamin nam tel lovin anne ati na ani tin chu arin thu mai ni lovin thudik ani ti kher in aziaka wangan athin lunga rin helna pakhat ma om lo tina ani nge yang missionary te chu pathian mirin thla ka kan ngai te ania tin ama hi missionary te jinga po mile khathiam doctorate degree nei chingat ani le ngal chu wang chon azirna atang te ama in min nge ya amu atang te in Israel nambo kan ni ngai arin thu hoi taka azia hi arin thlak le tura ngai thei ani som pali na British missionary te Mizoram a British missionary lo lut masak ber chu Williams ni in kum sangkha zare somsari pakhat khan zoram leilung aron rapa January tarik som pakhat sangkha zare somko pali khan missionary na thok turin JH Lawrence le WF Sawich te chuan Mizoram leilung an ron ve le ani Mizoram chimlama British Baptist Missionary te hian kum somruk pangachung sangkhat zaret somko pali le sangkhat zakwa somnga pakwa rong bolin missionary som he pathum an thok ka British missionary local te hian zo fa ta chanchin an siak mu tur om nola amaro chu tun tuma hian kan envek siang lawang British missionary te khan tu tenge ni amen lo hian eng tinge kan chanchin an lo zia an soi thin ti te po kan tar langang som pangana JH Lawrence pubonga hi
achunga kan tar lan tak ang hian Mizoram missionary thokma saber zingami ani a lunglei serkona in beng bedin rong abola athopui WF sewich nen kumtam tak rong an bol dun ani baptist ko han din tu te zingami ani nge zek tu then khat te chuan zai chilren sa hian leite pu ko an tong trai la in thlavin mizo te Israel nambo te zingami kan ni ti a hriat tir ni in an sai pu si za thwa ma chuan zai chilren sa adairia amu cho ani dante amu chuak tu le chu dairia in zia dante po ale khabu a hetiang hian aziaka he adairia serkon lunglei ami chu Reverend F lalhlenga Republic veng aizolami chuan nisom thlathum sangkhat zakwa songa pasari khan amu chuaka chu pural thansa nga sailo ITI veng hena ziakin ape a nisom pariat thlosom pakhat sangkhat zaret som ko paruk khan adairia hetiang hian aziak ti in. On the 15th May 1903, I am sleeping in the halls of Rock Society. Spirits say James Howard, Lawrence and his friends, gone to the lands of a lost tribe, the promised land, but do not say actual genetics. If you say sure, they would know genetics and they can't listen to what you say about me. Ti in sab tangna in ziak ni he thu ziak he thu bel chen dol ani le ni lo hrichang turun aziak chong tu te po biak hlat na in phone in ka bia a thurin thla ngai ani thu le a copy te po an nei thu te min thrila mit ngei chuan kala mu ri lo ni som pakhat thlanga sang ni som pakwa khan Aizawl Theological College Library a ka han lenga pubuanga thuziak an rin te po ka ena a diary te po an lo kol ani me sangkhat zakwa pathum a diary a azia te po kan han bi boka hemi an sei ni le hla a thuziak engma chu ka hmulo tin pubuanga thuziak ni a sei hi a thuziak English dang tenena han khai khin chuan ama Lorraine aziak chu ang lo deuh em ti thei ani ama ro chu pubuanga hi lei te pu ka chuan tong trai in akal ngei ani ti chu achianga pubuanga hian zo fa ten ni na chung chang pu hi azir na sa ve hle ang ti chu arin hriat thei bok missionary te khan kan rong bol na hnam din hmun zir chiang lovin rong an bol ngai lo ti thei ani tin pubuanga te thian dun phei hi chu zo fa te ra bi min tuk sak tu an ni awangin kan hnam nun zia kha chu an chiang tok viau tur ngai ila aswal tham lawang som parukna then som parukna Chapman pi zirtiri Mrs. Chapman pi zirtiri Mrs. Chapman hi Mizoram chimlama missionary na thok ani a Baptist ko ran in Sunday school an nei tantir atang in foi tu zirtir tu na kum sangkhat zakwa som ni pasari atanga sangkhat zakwa somli panga thleng athok ani voin tarik sampakwa thlakhat sang ni sampakwa khan Reverend Lian Zola nen biak hlan na phone in kan in bia a chuta chuan Mrs. Chapman hian apa hnena mizo te nun phung kazir hian Israel hla in ni karing thlat ani in hlo ngai dan te in nun ho dan te le mir thei te in dom kan dan zong zong te ka hmu hian pathian nung lo beto thin in ni ti hi a hmu thei ani ati som pasari na then som pasari na Mrs. Mary Roland Edwin Rolena le annupui Mrs. Mary Roland te West Phailenga ni pasari thlasom pakhat sangkha zakwa pasari a in biak na thu an ei siam tu pulian keuwan alo ja dan chu ti ang hi ani
pi Mary roleni chuan a pasal pu win rolena hena lu stripe ho te hi ka ngai to fo thina lu sai te hi Israel an ni chiang kho mai an sa kho thil ti kalphunga te an khosak dan kalphung te ro an in lo chhon dana te hian a hria thei ani ati a Reverend rolena chuan seisu an hla tu te bul an hria chuan Christiana kan siam thei lowang nang le kei chu gentle kan na si a ti in an lo ziak ani som pariat na WH Charter zo chhoni pa WH Charter zo chhoni pa hi lunglaya missionary na thok thin ani British kut atanga India a indan don laivel sangkha zakwa somli paruk atanga sangkha zakwa somli pasari khan zo fate kan omdan tur chungchang veitu ani a ziaka kan hmudanin mizo union ho tu te hena an in do chungchanga po zo fate thinlung taka min du saktu te zinga mi ni in alang zo fate ram lua hi pathian min pek ani dan chu heti ang hian alo soini in zawai hian enga ti nge in at thewa in ram chu khutsak lama chuan chinuin lui ani a chim lama chuan ayok base of Bengal ani a ma lama chuan infol atanga ma lam mel ni ani a thlang lama chuan kaptal lui ani hei hi pathianin in ram atan apek cheu ani e ti in lati thleng kha voin chu lo ni phot mai se du sak taka min lo ngai thlak sak tu te chunga lalpa mal somna nen du sak na chebei kor hlana cheu ale peka som pakwana atangin kan in hole donia ser tur la tam mai abu hi acha boka le mang tha phat le